Repan nasa si pe mengadai polesa si pare sompa ya sengesa si teke na de na pula si teke pula riang kai. Jadi tak pada cengi tak made cesurang pada angka malake marang kalinga ada toriolo. Nani makon naro repesuk ni ada pemeng boleh makaya ropang Allah taala nai semanang dek gaga wetu dek gaga ule dek gaga elok namanang nasaba ya ropwange anu man sama to cina dingi man lahir nak mata ulu mite mata ulu hancur nak mata ati mite mata ati hancur nasaba de ding ipan caji dena ding iparupai aga-aga ya dingi engke na pancaji ruatak kali aba ya ropwange memang wajib risompa nasaba engkana ada makada Allahu Akbar puang maraja ya rupuangi dari strategi monro engka to makada engke monro rilalena pannawanawai nawanawai pusa nawa nasaba kuna pikire ki matru pusa nawa tegi monro kumiri rilalena papina dita si baparinga rata nasaba ya rupuangi kumatominan ro monro rilalena papina dita na paringa rata nasi bawa onrona tepai kutomiro mon rumah di bola na sengetawe yamina di bola telae puang naku idik melok pak di bolai yaminang kapana tawe naku katepe na si bapahana atau pernah papina di sepanjang tele puang ibalik sampai menceritai mak kedai nani gini tahu dek nang aku ya sengi telae disenge poleri puange maka muna apa itu nasabak puangin acece tau mako manan ro jadi idik sini suraku pada cemana patak madeceng maku nero apat tentu nasengi puangi apa nasabak dale amatengeng atuong jodoh tak pura mana napan nasabak pernah tentu maka damete kurangi ikra bacalah yar telai bacalah guru ki apa ke telut na tepun nak dapat pelari ngaka jadi idik mana pada cepat tak madece sina sur-sur seleku engke mana maring kalinya jadi amaku kuhe mega matoni bentuk nalinoi maka le matoni tawe engka tahu ya apa nama tepak kuni tema taulu nah sini ni tema taulu nah sengit yang itu nada setan daripada tepek nah arajana kulit kurfuang Allah taala subhanahu wa taala ya senge dek ni tema taulu tepat si mata tan ranaro kuma mak bereke pakasiwang sesusun 5 waktu ya naro tan rana ide mata tepak ki lore puangi tegi setelah mon tepak kirilalena atita ilalena pannawanawata maka dia dana torioloi sapa kak mulolong kak unoko tanyau parampar toko ale kuat tokong yana tuna kena daya maka dah sapa ki ya memet tubuna tawe kasar mi ya ro tubu marota nasaba tan rota ilalan ro perlu eng kamar war panarota mappa mulawai teme sisa-sisa nandreng kamani lalana jadi tegere pakai pacing watak kaleta kalau keceme junno atau lo mak jenne yana surah-surah tak pada cepat tak madeceng tanah tuai pakai mape pacing ya tuwewe anu manasa apa anu pancaji mana ya mi manasa sesurang pakai mape pacing ya tu napas tak tapas iku pala 5 tak pakai mak jenne kalau ke mak jenne tapas 5 tak sepung ini napa talawe napa tasak ta jenne raleta pacapur na matu perta bisa jeta ta seput toyar napa setelah patagosor mana 5 tak ulut tak sini naro ta kaleta ya tu apa cina nasabak lo tosik itu tamak masih jatuh lo kena berjama jatuh si tawe pahan nama-nama dia sesurang tegai nasi tamak lo kita masih tahu nasabak yar nasem madeceng tapi tak balik cepat tak madeceng ya tudutan rana maparenta tubue engka sempajana tegi maraja tegi mausu kromesu akhirnya wata atau napas tak ya tak kuabioi maraja ya dapat tama kuatai maraja ya dapat tama ku masih nasaba ya tuh luman nasani sengai nama pacing apa nak kudet nama pacing ya tuh nasale itu bunna jadi daripada cepat tak madeceng
jadi panasannya ku pole ki sitami dalam mesin lo ki mesuk tege to si madodong ya to si pesuk aku bilang madodong agak pesuk atau madodong atau pesuk ipasuk aja tak agak jam batasan kita pas tak jadi aja tak sesuai aja pada cepat tak pada ceng nasabah itar de cetek dalam nama siji napai masuk ki ipasuk ya rodoan maja mana dia tak pada ceng pahat tak pada ceng jadi makuke beda matoni Illinois si Bariolo ya makuke megani maca nasangalena ya minisen na bolai isemina pak disen tanrana ro kasih makuke berubah matoni untuk tanrana macangan na Illinois besi na palutu besi na pagempang sini na pagutu tapi kung kami nawi manuk na selusuran dek niseng nasabat di na boleh pa jadi makuke perlu tak boleh selusuran pak disengang amacangan pahang sibah papi jepu ayo kita jepu to na le tak pahato ni iri na to jadi nani gini tahu mungkin pangisan na kato na macan na may sato ni atau na jepu na na pahato ni yan na to tahu nasaba namunin kanto ko dek tama pahang masih sakit susah capari ceng madeceng jadi makukwe engkamat to ni tu malahiran makle puangi upal lahir ko tu mantaji tahu nasaba elok kak mo sompa dek na elok makre elok kak pancaji ko elok kak pakar sebako elok kak mo sompa aja sompa koloria jadi memang mati pancaji kak mata mas sompa makas ya sesuatu ni nasaba engkawana matom itu tanto wata kaleta tegero ya rodokku subui ya natu nasate tubunna si banyawa tak duan rakang ya to si nasekuloroi lapa tak kali tak aja tak lima tak si bah jari to wali ya to si kuasa rai tiga to si ya to si tu apa itu do cili si mata ya to si ku mangaribi tega ingat tak si bati muta ya to si ku waktu isai ya roku isai ya naro pak de pengemalan mapa mulai awal tu ya se nolai lalak teme tak sedi nolai lila tak sedi boleh keparing ratas bapak kena tiaro patepui jadi wak ditu tepu ciceng maka dia agar le patepui ya rona kada tahu emak ke telurmu ya na setena kena barisi telu maka da a i u jadi anak na kena barisi telu jata pada cepat madece tege ya barisi telu hirat maka da ale pu ya sena a ale pu ya wana i ale pu dapena u ya ro maka da a Allah taala ya ro inana isak toke una uleku usompa pang Allah taala ya ro dan kata maka da a i u ya na sengisak dana lolo ya ro aku napa kita kada a seku i isengi upatareka jadi mega mata tu betuannya tu nasenge barisi telu si basak da telu sak dana nak loloi tega itu ro seding kata tu kusunya pangamerta ko tamelok tak telu nang kasak ko telu maka temete ni manuk iku suruga jadi pada ya cengi pahat maja sesurang nasaba malampe umpa jadi nani gini kita pada ceng paringeran nah ya na tu tahu nasaba ya tahu dek na maringerang ya tu dek gagapan nah jadi ini pace mana pahat maleceng ya nasaba ya ada dapat capurangi dan kamatona salam